Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then location of a coffee park junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di day and some about up no so a dear ebusiofo a dick papa kamia papa yes ye ni e de free no ma bi aso na so say ent mi ankasa ho amanioma ent mi anto yi a ebekoko wie che no enchirima e na ebebre enchirima e na behunu eye amane ye benefo krampo e ka se wankasa wosiri ho a ye wo eyibone na ebusua Ekwanya na nse yi entem eye emapunu no ni titu ni chese womo ehu womo se womo anu womo a obi entimi enka womo ensem ye nyini no obi wo ho no a wodu eye certain age ohu ni se oye old enough se ne maame ana ne papa entimi entia no de ope eno de na brabo eye ekoye ma no afine ankoye ama no a eno soso no eda honom na so ye no mu refi se ni ngwase no eba Odo so wu ni badua na wo ye no wo je ni ngwase na abusua no so den agi eye ebi because ye kan ye nkase anya kwada we ya na se we ka se maami we asumasi ne ba we na je se ye dudin so ye den atage eye wabusua no ede aka ho na eno nam so na je se enoma dodo na e na ese bibi papa bi mpo e na e wo se nka mbra e fa mabusua na because of oni ye bi ene wusu no wo ba bi a wo da na di e wa bontinti na nam so na sa enepa no afri eye wonsa abusua me ma me kasa e wan no video be beto ya pnos na mo say YouTube all policies no etia eye say ye di nudity e ba beto abonti no etia be sra mo say mo fa enche ye demom ye di humfonyi e be mamo amamo ahwe video ne de yentimi enche ni na e fa enche mo na so humfonyi de ye de be mamo ahwe na ansa na mfonyi no e be ba no dudo na ebusa say enti say ayembia oba ana bema wati nka esori ana say wo humwa esori say wo eje for eye sex untimi ensho wo so endru pepe so bi e say dey na sa brekrona adekodia ne esie na e wo say won satisfy eye wo ebusua eno ne nsem aga na fododo na ebusa na man kohwe mfonyi ni ebi emane ba ya do nsem mu esuko Yona ebusia se de mfonyi no mukoko hu ye mema mienu wo ho na chese oba ba konsoso eda eye eho no na chese wa wonim de ekoso e wo ho no ai empaso agudie se say eye sex abaye sam ye fun bi ai sex abaye ade bi aye se aye enije eye bibi aye for pleasure enkane no nanka sex ansa no oba basia empo ebeja no ho ede ama bema no na just wa ye ready say bema we die me no ex na anase me no ebo eye ebra ede akona biye na so enne na mafo aya ba ye hu no sex eye fun Oshia will be great to me say I will be pay me crampona man, Pination men na crampona, not as a crampono, I am a mob, that is a on and a watch chair or just me or the chairman who will be a so will be also a day. Enya a year a beer. Now a brab and for you elevator a year abontino, and I don't know a casa S.A. No maybe say a chey and then a pine swa and no. As a Thréésome ye and a memoir you know a buyer back one more down. Now video no about what I say about who you soon and sa finger no na just about so de na be ma atu nanum e na oba no so de finish say de wanya lollipop bi a just say wo onti hu ja akwala wa so tofi ama no e na ese ya na just say e na e ya nkonkon a eno a e na wo mu di edi eye wo mu eduma na eno na dodo na e ka say yes anyoma we edenti e na institutions no entimi ensi e ho kwan because anyoma bi say e be ko so a university Universities ni kwa e na wo sa nyoma no bi say e wo eye e ho no e be ye den say junior high school ni senior high school all those senior high school say bitimi ye but eye the tertiary no e na wo mo ebo eye sa nyoma we ne bone ya na say ne kase e wo e ho no na madodo na ebusa ese inti so your culture your norms your value no ehe e na de afa ehe na ye ja e de ato ehe ena yede eye ennyoma no ayede aguo ayefa amrofo edie edi eduma because na wo hwe eye telemundos ne ye kan wa so obi hunu a o hwe ade na wo hwe ne se de wo TV no so obese embra reality emfa emma no
One so ehunu fili gadochi ai won fa na nikosua mienu no de ehunu ansa na watimi ehun say okay say eti ye ntete ya ye tete ye say ebibe man ye culture ye norms no na ye de aye de afa anka na senka bia wo bi ebeye na adwen krampo say nioma bi say wo beye no odwen hu mienu miensa because onimo say ade a wo ye eyemusuo ade a wo ye ebetimi de wo ha bia bre no ebetimi de amane bia bre no na che say wo de anase say de adro ene say obi etimi ye de opebia abra won dwene eye ho because wo ni say eye ni life do eye wo life eye wo abrabo eye wo nipadua na so kan hu say wo nipadua no bible say eye na asore dan na wo say na nko ade ene wo no so wo be say wo enti na say eye entity ya wo nya de afifie no ene de wo nya de afi suku mu no say wo ntimi en combine two efie nyansa ne suku nyansa ne emfa emomu de a na ne wo koya na say wo bai ene na madodo na eka say eye yesu apon suku na wo say omuma regulations no enye kese e wo ho no although say omu ye matured enough to make their decision but eno be bi wo ho no ma say one tie nipa na na say one nipa ni amma ne ho so am obeye no na afedi ne nguase e na ye de ebre ono ankasa ni nipadua ye ni suku no ene ebiem eye na wofo no na dodo no nso de sobo no nso so ebo awofo bi no mo say ansana apada ebetimi edi ne ho ebra sa nyoma nim etu na mo bi no mo ese no na ejuna entity ya wo no nso so wonya edi efifie for all you know ebia ma me one netiem ma me hwuma anopa enimre no beba oba ene meme wo somewhere eni akwada nso ne ma me netie single mother na je say da bia mema fofo na edi ofusam to hu ni say wo no so no eye normal edema no say o exchange eye guys and I say wone ema foforo and I say ema hodo eye dey elder na so ni nyina mu no kan hu say eye den ya wanya wakatua ewo eye asase so amprempren krampo na eye den akatua eye den ewo ho ede twenwo eno ti bibia wo beye bia no mo wani ena wona gana fododo na enti asesem enyo me binum say so koso a wotimi nya kwabra ne etimi ma ni gina ho na wo video ede baba beto abba for 10 times so all for a year in the name of say likes and asset trend enyo me bi wo ho ma ye ndwe hu mienu ansa na ye den ye what did you fan say me ho no fabra ebe to your comment section like your videos na share on all the social media platforms so ekeskapa any media makram. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location you know our Abeka Park Junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi anada wa na me obi kasa me frama wankasa frɛ abati